Hello, welcome Daniel. This is my very first podcast lah for 2025. So 2025 pun hampir habis. So this is my fourth podcast, my first podcast. Okay. My name is Ivaldo Ferra and my co-host is Evan Daniel, which is my brother on juga. So hari ni kita topik apa yang kami telah bincangkan actually perbezaan zaman antara dia lahir pada tahun 2000 dan saya lahir pada tahun 1990s lah. So boleh nampak perbezaannya di sana. Nampak Sangatlah dari segi mindset kan, cara kerja pun juga apa yang kamu dapat differentiate lah dari which is kamu orang yang muda-muda sekarang ni kan. Tunggu dulu. Ya, kamu tergolong dalam Gen Z kan? Yes. Okay. Saya memang tergolong dalam Gen Z. Okay, tak apa. Macam sekarang ni umur saya dalam 30 lebih kan, which is kami pun boleh nampak apa parent kita boleh judge bahkan. So that's mean kamu orang yang muda-muda pun boleh judge kami yang orang-orang tua ni jugalah. Saya nak ajukan soalan kepada kamu, which is bed making necessary or not? Bed making? I mean rutin yang setiap hari which is kemas bilik lah. Yes, kemas bilik. Perlu ke tidak sebenarnya? Okay, let's saya ceritakan tentang our era lah, okay, which is aku bercakap kenapa era kami sebab kita punya range almost 10 years. Ya, almost 10 years gap lah, within gap kan. So dulu kalau kami tak dapat menyiapkan bed which is orang declare tak disiplin. Oh, anak-anak ini tak cukup disiplin lama kerana tak menyiapkan tas yang diberikan lah. Sama I think that is the main reason lah kan. Kenapa kami perlu buat bed making lah. Aku tak tahu pada kamu orang ni which is benda tu penting ke tak penting bagi kamu orang yang kira golongan Gen Z ni lah. Okay. Can you explain? Can you boleh cerita? Pendapat saya lah, my opinion, myself lah. Kemas bilik tu is Kemas bilik is too general. Kita fokus pada satu kemas katil je. kemas katil. Yeah, every morning. Routine. For me, kemas katil is necessary lah. For me sebagai Gen Z, tapi sebab kemas katil tu mencerminkan kebersihan diri ataupun personality ataupun disiplin lah. More proper. Kemas katil tu is actually boleh mendisiplinkan lah. So which mean benda tu adalah so betul lah ajaran daripada orang-orang tua ni, which is benda tu adalah betul-betul basic lah kan. Sangat basic ya, sebab benda rutin yang if you want to start a day, which is the first thing you do at the morning adalah kemas katil lah. So that's mean guys, actually dari sini saya boleh mengatakan selalu ni rumus kita dengar ni Gen Z lah, ni Gen millennial lah. Ada certain orang tapi tak semua. Okay, macam adik which is my co-host is my adik is Gen Z. Dia tak seperti yang orang yang mengatakan Gen Z ni yang malas, okay? Which is dorang fokus contoh dia nak pergi kerja kan, tak sempat nak kemas katil. Contohnya tak apalah, tak penting. Dia pergi kerja dulu. Mereka ada certain Gen Z cakap tak apalah, kemas ni. Kemas, aku pergi kerja dia dulu. Macam tu. Tapi ada certain orang kena kemas katil baru dia pergi kerja. Tapi actually itu pun millennial. Kalau dah lambat ya lah, memang tak sempat kemas. Okay. Ya, depend dengan situation. Ya, depend on situation. Ya, dengan apa orang cakap dengan mentality seseorang ya. Dia tak kira Gen Z ataupun millennial. Dia tak mengira umur lah, okay. Dia tak kira umur. Okay. That's a good warm up for our topic today. You berumur dalam 20 lebih and then I umur dalam 30 lebih. Boleh cerita tak which is the best your circle, friend circle, larger circle or small circle? If larger circle,
what is pro and contra, and small circle is pro and contra. Dah umur 30 ni, circle, tapi dia tengok personality orang lah. Ada certain orang umur 30 tapi circle dia betul-betul banyak. Tapi saya tak pada umur 30 lebih ni saya rasa tak perlu banyak circle yang terlalu banyak lah. Which is waste of energy. Waste of energy. So circle yang kecil tapi quality. Quality friends. I choose more quality friend rather than quantity. Do you agree with that? Agree. Sebab So are you in larger circle small circle, yes. Sebab if bigger circle, memang betul. Bigger circle best sebab banyak berkawan. Macam banyak benda nak bercerita apa semua. Tapi more experiences yes. Like something like that lah kan. Tapi if bigger circle, kita tak tahu personality mereka masing-masing. Kita tak tahu apa yang mereka fikirkan kalau kita dalam big circle. Kalau dalam big circle tu mesti ada yang seorang macam lebih menonjol daripada kita lah. Maksudnya. Kalau macam smaller circle, dalam 4-5 orang tu kira small circle lah. Lebih boleh macam mendalami mereka yes. lebih kenal dari segi personality semua lah kan. Kalau dah into the larger group circle, entah kenal pun tak kan. Bercakap pun ada bercakap just saja kan, dah terlalu banyak. Kamu dalam umur 20 lebih pun dah dalam small circle. Actually saya dalam umur 20 lebih saya actually dalam the larger circle loh. Tahu kan? Saya dulu masa sekolah at the larger circle. Saya punya member kawan more than 10 lah at least. Banyaklah circle. But for now saya memang small circle lah sekarang. Sebab macam saya kata, kita pun kena jaga mental health lah juga. Kalau bigger circle, dalam bigger circle tu mesti seorang dua orang akan diam-diam akan mengatakan kamu possible juga. Smaller circle bukan possible saya. Kalau dalam circle besar dulu saya tahu orang which is dalam member sendiri juga. Kalau small circle tu tak adalah cakap yang tak ada yang mengatakan kamu ada, tapi at least kamu memang tahu, cepat tahu. Chances tu mungkin kurang lah. Okay guys, maybe dalam the next topic podcast bersama co-host saya sekarang ni akan melanjutkan limited pelajarannya, balik sambung study. So within next week, kalau apa-apa podcast kamu orang boleh suggest, try comment itu comment section. Comment with what podcast should we do, and then and isu sensitif lah, jangan. Drop a like and share if this podcast beneficial for you lah. So you memang prefer in a smaller circle lah. Okay. Which is saya sekarang lah. Saya dalam umur 20 lebih masih lagi banyak, and then 30 lebih baru into the smaller circle lah. Kamu tahukah, ini salah satu statistik lah yang saya cari. Dalam American perspective lah, ini cerita orang luar lah, saya tak cari yang Malaysia punya. Tahun 1990, 3% American yang tak ada kawan langsung. In 2021, the number quadruple, maksudnya kali 4, 12%. Statistik tu makin banyak disebabkan apa? Maybe internet boleh menghubungkan seseorang sudah melalui social media kan, ataupun sport, kita tak tahu lah. In 1990 lah. Okay. The shrinking circle, maksudnya in 1990 33% orang yang ada 10 ataupun ada kawan rapat lah. Sekarang ni ada 13% sahaja. Makin banyak kawan lah kiranya. Statistiknya. Tapi itulah statistik di Amerika lah, tak boleh kena pakai. Ini just cerita statistik. Bukan apa kita ambil statistik dari Amerika. Sebab Amerika ni, for my opinion lah, sebab mereka dulu encounters benda-benda ni, and then dorang analisa awal, trending shuffle. Dorang dah awal dah. 3 to 4 more year latest baru sampai di sini. Zaman dulu lah, maybe sekarang ni through social media mungkin cepat lah. Whatever it is,
diorang dahulu lah. So kita boleh ambil statistik ni lah. Kita tahu bahawa dulu yang tak ada kawan, and then mengikut peredaran zaman, kawan tu makin ramai. Tak ada lagi orang yang tak ada kawan, kan? Lagi-lagi kalau dalam FB Pro, orang tak kenal, orang tak kenal demi untuk interaksi, engagement. So I guess this is for podcast. Our force. May the force be with you. Ada force me with kerja. Saya boleh akhiri podcast kita untuk pada hari ni. So editing process maybe take 1 year pula. 1 year. 1 day plus lah. 1 day plus. Saya ambil masa besok. I try to make another podcast within next week lah. Within next week kalau masih sempat lah. Or tak sempat. Kita tak dapat janjikan. Ya, okay. Saya minta maaf kalau sekiranya ada kekurangan dalam podcast ni. Kalau ada apa-apa, sila komen untuk kami boleh improvekan lagi dalam podcast ni. So, Kami orang baru. ya, kami orang bagus dalam podcast. So, thank you guys for stay tuning. Thank you guys for stay tuned in our podcast, and Like dan comment, share. like dan comment and share, and boleh juga komen pasal isu semasa dengan apa-apa je lah. Thank you guys. You guys the best.